muri kano kanya rero reka twumve ibihugu 10 bihenze kubibamo muri Afrika. Yego ibihugu 10 bihenze kubibamo iyo bagiye gukora runo rutonde bashingira ku bintu bigiye bitandukanye, harimo ikiguzi cy'ubuzima kwivuza, hakabamo ikiguzi cyo cy'imibereho muri icyo gihugu, ibiciro, transport, kubona inzu yo kubamo, amashuri n'ibindi bigiye bitandukanye. Nicyo bagenderaho rero. Urwo rutonde rero rw'ibihugu bihenze kubibamo muri uyu mwaka wa 2025 ni urutonde rw'ibihugu 10 byo muri Afrika. Mu bihugu byo muri Afrika byonyine. Ni rwo rutonde ariko twabahitiyemo. Umwanya wa mbere haza igihugu cya Ethiopia. Ku mwanya wa mbere harimo igihugu cya Ethiopia. Yego, Ethiopia ni igihugu kihenze kuba kugituramo ushingiye kuri bimwe nababwiye, harimo uburezi byo kubigendanye no kwishyura amashuri mu gihe wagiye kuba muri icyo gihugu, bigendanye na cost of living index. Yego, ko abantu bumva ururimi rw'amahanga. Yego, noneho ku mwanya wa kabiri haza igihugu cya Botswana. Ku mwanya wa kabiri haza igihugu cya Botswana. Ku mwanya wa gatatu hakaza Mozambique. Igihugu cya Mozambique kikaba kiza ku mwanya wa gatatu. Yego, ku mwanya wa kane haza igihugu cya Ivory Coast cyangwa Cote d'Ivoire. Yego, nicyo gihugu kiza ku mwanya wa kane mu bihugu bihenze mu kubibamo. Yego, guturayo kubibamo. Yego, noneho ku mwanya wa gatanu haza Somalia. Ku mwanya wa gatandatu hakaza Cameroon. Ku mwanya wa karindwi haza Mauritius. Ku mwanya wa 8 hakaza Zimbabwe. Noneho ku mwanya wa 9 haza igihugu cy'u Rwanda. Yego, ku mwanya wa 9 haza igihugu cy'u Rwanda. Noneho ku mwanya wa 10 ari wo wa nyuma hakaza igihugu cya Zambia. Yego, ku mwanya wa 10 hakaba hazaho igihugu cya Zambia. Ugeranyije n'umwaka ushize wa 2024 ibiciro by'imibereho byagiye bigabanuka. Igihugu nk'u Rwanda, Botswana na Somalia byongera kuri uru rutonde. Bivuze yuko nyine mbere yaho ntago bino bihugu Rwanda, Botswana na Somalia bya birimo byongere kuri uru rutonde, mu gihe ibirimo Uganda, Afrika y'Epfo ndetse na Senegal bije ku rutonde mu myaka 2 ikurikirana. Ibi ngibi ni bya 2024. Abarimo baragaragaza nyine ibihugu byo byajemo ku mwanya mu minsi mu myaka 2 ikurikirana. Baragaragaza ko rero u Rwanda ruri ku mwanya wa 85 ku isi mu bihugu bihenze ko abibamo, ndetse rukaza no ku mwanya wa 9 muri Afrika. Ibi rero bishingira ku kintu ntago kuvuga, ntago bigendera ku bukungu cyangwa se ku bukungu bw'igihugu, ahubwo bigendera nkuko twari tumaze kubivuga, bigendera kuba wenda ikiguzi cyo kwivuza, ikiguzi cya transport, ikiguzi cy'uburezi n'ibindi bigiye bitandukanye nicyo bashingiraho. Ngari nguko rero ayo yari amakuru agezwe mu bigendanye n'ubukungu. MC Montana ndagarutse, nzanye noneho isabune bita Yera Soap Multipurpose. Murakabona kano gasabune keza cyane gakorwa na Home Golden White. Kano gasabune rero kadufasha mu koza ibintu harimo ibyombo, gukoropa ku makaro. Iyi sabune ushyira ku makaro, umwanda wose uriho ikaro rigahita ryongera rigasa uko ryasaga ukirishyiramo. Ni ukuvuga ngo rero iyi sabune si ibyo gusa idufasha no kuri ba bantu muba mushaka kugenda mu modoka zikeye, ugasanga nk'umuntu ari mu modoka isa nabi kubera kogesha amasabune adakuraho umwanda. Ino Yera Soap rero Multipurpose idufasha koza imodoka se cyangwa gukoropa, tukoza ibyombo bigacya neza ku buryo unabiriraho byibuze. Niyo hari nk'ukuntu wenda ku isahane haba hariho n'ibiryo biki, ariko iyo sahane bitewe n'ukuntu yogeje ukumva byibuze ibyo ako kantu gatumye uhita uhaga. Ni ukuvuga ngo rero
ba bakozi bo mu rugo badufasha koza ibyombo mugomba kubagurira ino sabune bita Yera Soap Multipurpose bakadufasha koza ibyombo byacu neza, ntitwirirwe dutonganya abakozi ngo bogeje ibyombo nabi kandi byatewe no kogesha amasabune aba atakuraho umwanda ku byombo. Ni ukuvuga ngo rero iyi sabune iyo wayishyize ku cyombo se cyangwa ku modoka, hahandi uba urangije guhanaguraho ugashyiraho amazi, ihita ishira ku modoka cyangwa ku byombo neza, isabune igacya, ibyombo ukabiriraho utumva impumuro y'isabune. Ni ukuvuga ngo rero ino sabune ugomba kugira ngo uyibone, kuko ikorwa na Home Golden White, ugomba guhamagara ziriya nimero uri kubona kuri screen yawe, warangiza bakakugezaho ino sabune, cyangwa se ukadusanga ku ruganda ku Kamonyi ku Masuka, ukaza ukitwarira ino sabune yoza ibyombo neza, woza imodoka, ukorope, ubundi ube ahantu hakeye, urire ku bintu bikeye, ugende mu modoka isa neza.